Kardom pini karbi ang long TV9 News kilang arado no pansame kardom pi baju panilu. Pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arju panikha. Apar Deopani Phulong Chapsar Po Phan ke Thokijir Amai ke Paman Pon. Sonsipini Lakhain Korapli Deopani constituency Kaparlo Apar Deopani along ke do nong nam ka chithang klong Phulong Chapsar Po Phan ke Thokijir Arani ke Paman Pon. La sonse ningkan wang sitame ningkan isipen eseke Phulong Chapsar Po Phan Karchopon Paman Pon ber. Phulong Chapsar Po Phan pinile thot sitame Thokjir Ponlo. Bang solong kachirabdun RA Karklia Bang Gurusar Jensing Ronghang Pensi Thokjir Ponlo. Lapen haladak Phulong Chapsar Po Pen nagachithandu na tengke wo phu wo kan sitame mesen pusi pherangke thengno than pachini don. Lapenan parta haladak Phulong Chapsar Po Mandiralong Arnivang Jopidap Kachirabdun President Kangbora Ronghang Lapen Secretary Rajan Ronghang Alang Litum Pinile Thositame Chirabdun Si Phulong Chapsar Po Phan ke Thokijir Arani Ingthirjir Mesen Me Edpen Pachun Ponlo Tangte Buthor Lam Thele Arju Ponthusina Arnam Lang Pipen Dhorom Terang Karbianglong TV9 News si ini tu Phulong Chapsar Po Thokijir Kardom Kadi Arani lo masih ni tumta me nikana sekpen nikana jang pen si tumta jo rarapan dedapan isu kelang lok kidney stone punon korbadar stone punon appendix punon tumor punon cancer punon operation sabe lain Phulong Chapsar Po si aja kong nang kita si ni dia nikan bang nikana sekya non pun saja ko bange kaita tarana cukup ini kan nikan prisilo sini tum po alang kita nikan se po kaita nikan bang na chirabun lo denale tum kaching hon secretary presiden alang itu tangga presiden Kamra Ronghang la penjen si jen Ronghang kaita lang tum secretary lo nang chirabun lo si kadap kita pikir konta RI kamisen RI hem mukan rasanya kamisen Phulong Chapsar Po kita pikir ta hanwe cingko kamisen kana paretat Phulong Chapisu anta pipi paretat la penadun Phulong Chapsar Po ta kita pikir kamisen paretat masinon RI punya partido na partido nang kepu alang jan sing Ronghang ibu pen la siari partido ton kita macam monai Dr. Doram Hangsar apun si pada hari nak petak nak baju don si tunggu buat kan mesen nasi kan lo cara pandai kita loki no me serong yang naik penang lo motor bukan ta itu melihat di punggi busi cara pandai kata ini Borpung tarapung ka chelenga towar ke claim ke cheng ponjia phan CM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen long ekang pupon Lakhain Korapon Nilip constituency ka parlo chekihula moikro arong pathua klamalong Karbianglong Autonomous Council Vikas Yatra Amai BJP asong atumpen mai ka padopon Labang so amai ka padwalong Nilip block pen chenglok Borlangso Borpung tarapung an ka chelenga towar Prabjin pen ki claim ponjia phan KAC CM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen long esitame impu ponlo Chithan dami kidam tang apor jasemet Borlangso pen chenglok Borpung tarapung ke do karbi aradatun ka chelenga towar ki misen ka vedet penajok Keso ki un ea hut pusitame apora tengpen se kilanga hemalong an nang palitong thik penajok pinang anatumke towar ebeng along pen amat apran damjui lapuson na kisungta pinang anchitong nang dol uno lason thak si chujor chulanga hin pen chenglok school ka charlia somaratum towar ke misen ka vedera jok kidam ke wang akisung pinang anchitong nang lo Lasi lahaya kisung pen ke joklong jia phanpura KAC CM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen to warlong e sitame ingpu ponlo
Lapen labang so Maya Long, Deputy Speaker Dr. Numar Mumin Lapen, EM Amar Singh Tisuatum, Chetong Dunpen, Maya Long RDP Dun. Lapen nilib along BJP claim rapera songjapo songjapiatum do anparta borpung tarapung borlangso lapen rong arada tumpen Chetong Dunsi Mesen pen Mai RDP Dun ringti. Lapen labang so Maya Long asong ka prek pen sitami mi pinang an Cepa Ogdun, Lasi, Perangkia Tengno Kaning Jalam, Ang Tonpen, Arju Ponsina. Chuki Holapen Harba Monrong Pi, Karbiang Long TV9 News. Si la shooting ben sinili borpung tara pungolong masinili mithang bang la behada ke dora tumben nili interaction kurilo mane lam chopechoy nili det kali nili nake jui kali peni political benefit kelong ye phan kali sita DC SP pen chenglok Principal Secretary Pencenglok officers ke doan pen sinilitum nama tuar ke lele school ke lele open stage ke lele kijunalang ke lele lapen ke me ke lele adim sinilitum ka homridam pen da pen sioda kara tumen cingki je than lo dak tuar bang kenang so school building bang neli pig lo open stage ta pielo field development ta pikangelo lapen ke non bang tuar kenang so la so tuar bang ki kuti si ni leke tor jikali lasi Dilhi pen nili penan bori pen si ni sit pen si banglo la so to bang bansi non bang kuti pharo kris kuti pharo sira drug sikera pli akror wala si non bang sanction elo tender Pini Dr. Tuliram Ronghang apar dio panya hawar long arnam lang pia dilong kimikang pulpon. Pini ni pai krehiniar ni lakhan korap dio pani constituency ka parlupon apar dio panya hawar arnam lang pia lang roy long tim Karbiang Long lapen Dr. Tuliram Ronghang pen dilong kimikang pulpon. Pini Dr. Tuliram Ronghang pen dilong kimikang pukang apot athang arnam lang pi angkang radatum akehay Dr. Tuliram Ronghang KAC ACM aphan radatum kachoro pajir dunlo. Hempe komle ko tame akapre sayan dena development kaman namele tum toar pen chenglo kijunalang pen chenglo school building pen chenglo community hall pen chenglo lahaya sayan deng tame alang li Delhi pen tangga poisa nang lopo iltum lahaya sayan deng claim lona moralang li natum ration card dolo ke ration card ke sang ke joy pen name to ake joy pen sang ke chunam liya bar sailong to Sanga kato dolo pelom tenatum si kacelang japa ningkar si lak khotan ga ke joy pen si kilang kato pula batar sangkanok sedulo Athea lang di kachicha kalam kachipachun ponapot lasi Pini Dr. Tuliram Ronghang alang lirat aphan kisong pen kapejo kapot rongaradatum aninga klong pen choro pajir dunlo lapen pangso dilong kimi laki 7.8 crore an pusi than pachini tekang lapen non MP kilik judara philote athak arnam lang piarat kachelenga togar long black topping kitang te do anta patang et pusi CM pen than tekang tang te ang ton pen anam thele arju ponsna athak arnam lang pipen Dhorom terang Karbiang Long TV9 News. Nilip konsensi dame borpung darapung atoa apre nilip kecara tengpen da kuti haro krisina troksirke bra troksi tangka 197 crores tangka sanctioned pen tender kiyawan ke pinike nilani job somdam podon itu lahai dame asa endeng claim pon bono non ke next ke tarik ke 4 nike that Mumbajol konsensi episal setum rarban ke cobai ke thanta pe na join pen pini alang to ma thakir rapen pini bang suri pho so se harmonon ni phai kre pho ni litum electoral party along Amor Singh ki so ke hai ban an so se aja kom ki bidun dia pala tunda me BJP along se donali ato laben ke dat suru putar konsensi kadam terang pi Kongres ke doan bang suri si so se Lahada me achili chilan dame atum ke ar kok ni pensil tulang BJP party lo chapakun po. Tapi na par dame dak
Dari krepli yang disi tik. Ada Konselia konsensi tame Kongres komiti ke doan. Je Kongres parti पर हनीगा जिथे थे अजय ने पे अमर सिंह जी सोफान अन से द कॉन्फिडेंस दुनिया फान हला द आंगतन आ कांग्रेस जनसरिया konsensi tame बीजेपी लोग ने जन एटोपसी ना तो बान पचिनी को तो मालिया तो dan tu mahir cuma nang video lang te an sosial itu development kama sayang dengta klaim ponong tu. Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo 2 mi thangmi.